أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد غارو خاص بند اللہ تعالی چعام مہربان والا و خاص رحمتن والدے. الحمد للہ رب العالمین. طول صفتنا دا خدای توب خاص اللہ لرزی. رب العالمین چپالنا کہ ان کے دا طول عالم دے. الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمتن والدے. مالک یوم الدین اختیار مند روز جزا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی بندگی کوم او خاص تانا مدد غاڑم. اهدنا الصراط المستقیم کلکی من لرا پسید لار باندے. صراط الذین انعمت علیہم لار دائے کسانو چھ خاص انعام کرے تا باغی باندے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناو کسان چھ ندیا کسان چھ غضب کرے شدے باغی باندے و ندی بیلارے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا پورا کتاب ہے لا ریب فیہ نشتہ شک پدی کتاب کے. ھدی للمتقین پورا لار خود ان کے دے متقیان ہوتا. الذین یؤمنون بالغیب حاغدی متقیان چی مان لری پاپٹو خبرو شراغلی دا اللہ دا طرفنا. ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دمانزو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او بعضی دا غمالنا چورکڑی منگ دیتا خرچ کئی دا اللہ بلار کے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ او متقیانا خلق دی چیمان لری بھاغیش نازل کرشو دیتا تا. وما انزل من قبلک او پائش نازل کرشی استان مخیم. وبالآخرت هم یوقنون او باخرت بانے ہم دی یقین لریم. اولئک علی ھدی من ربہم دغ صفتن والا کلک دی بہدایت بانے شدید رب دا طرف ندیم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا صفتن والا دی بشکدن کری دا اللہ دا عذابنا. ان الذین کفروا یقیننا کسان چی کفر کرے دے عنادن. سواء علیہم برابر حال دے دیم. انذرتهم ام لم تنذرهم یرا ورکول استادی لرا او یرا نورکول استادی لرا. لا یؤمنون ایمان روڑی دیم. ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم مہر لگول دے اللہ تعالی ددی پزرونو او ددی پغوگونو ماندے. وعلى أبصارهم غشاوة
اور دری بستر گبانے خاص قسم پر دیدی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور دری دپارا عذاب دے لوی شان والا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ او بعضی دخل کنا سگدی شوائی آمنا باللہ وبالیوم الآخر ایمان راوڑے منگا پا اللہ و پرز رستنے وما هم بمؤمنین او حال دارے ندی مومنان یخادعون اللہ والذین آمنون تگی گئی دید اللہ تعالی سراؤ دی ایمان والو سرام وما یخدعون الا انفسهم اور تگی نشی کولے دی مگر دخپل رضانون سرام وما یشعرون او دی پوین لریم فی قلوبهم مرض ددی پلنوں کی او خاص قسم بیماری رام فزادهم اللہ مرضا نزیاتی کی اللہ تعالی بیماری ددیم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ او خاص دی در عذاب دردور کون کرے بما كانوا یکذبون پسبب دری شامیش دروائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ او کم مخشو ویلیشی تاروانے مکوئے بزمکگے قالوا انما نحن مصلحون دیوئی یقینا منگا اصلاح کون کیوں الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبر سے یقینا خاص دی فساد کون کی لیکن دین نہ پوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ او کم وقت چوئے شدید ایمان راوڑے لکچ ایمان راوڑے پورا خلقو قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ دیوائی ایمان راوڑوں گا لکچ ایمان راوڑے قمقل خلقو الا انہم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون خبر سے یقینا خاص دی قمقلی لیکن دی پوین لریم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کل شری مخامخشی مومنان سراوائی منگ ایمان راوڑے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کل چلارشی جداشی اخبلو سرکشان سرام قالوا انا معكم دیوئی یقینا مستاس مرگریوم انما نحن مستہزئون یقینا منگا ٹوقی کون کیوم اللہ یستہزئ بهم اللہ تعالی بٹوکیو کی بری بورے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ امہلت ورکی دی اور زیادے ورکی دی لرا پسر کشے دری کے پدا سحال کے جدی بگڑ وڑوی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى دا خلق دی اغسطر دی گمراہی پہ ہدایت بانے فما ربحت تجارتهم نیس گٹو نکڑا دی سوداگی رہے وما كانوا مہتدین او ندی دی ہدایت مندن کی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا حال دی خلقو پشاند حال داغ شعرے شبل کڑے دے اور فلما اضاءت ما حوله نار کلا شرو خان کدے اور چاپی رزیدہ
ذهب الله بنورهم بوزي الله تعالى رنا داغیم وتركهم في ظلمات لا يبصرون او پریدی دی لرا پڑی رو تیرو کی شدی حسنینی سمن دی کانری بکمن چارا گاندی عمیون راندی فهم لا یرجعون دین نو آپس کی حق طرف تا او کصیب من السماء یا حال دی پشانت دغٹ باران دے اسمان دا طرفنا فیہ ظلمات ورعد وبرق چپائے کی اڑیر تیریم او گڑگوڑی او برخناویم یجعلون صابعهم فی آذانهم ورقیدی کو تخبلے پغگنو اخبلو کے من الصواعق دوجد سخت آوازننا حذر الموت دوجد یرد مرگنا واللہ محیط بالکافرین او خاص اللہ دے راگر ان کے کافران لرام یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی دابرخنا چو تختی نظرون دائیم کلما اضاء لهم مشوا فیم ہر کلا چرو خان کی دی لیولا روان شدی بائے کے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا او کلچی تیار کی پدی ندی سارشی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اکو غفتے اللہ تعالی خام خواب و طلب وید دی غگنا و دی استرگیم ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ پار سیز بانے قدرت لرون کرے یا ایوہ الناس عبدوا ربکم اے خلقو بندگی خاص گئے اخبر رب لرام الذی خلقکم ہاں رب دے استاسو چتاسی پیدا کریے والذین من قبلکم پیدا کریا کسان چستاسو نمخیوم لعلکم تتقون دید پارا چتاسو بشہر عذابنا الذی جعل لکم الارض فراشا حغر رب دے جوڑکڑے استاس دپار ازمکا غوڑے دلیم والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء اور آورولی دی اسمان دا طرف ناوبو فاخرج به من الثمرات نور استری دی باعثرا قسما قسم غلی میں رزقا لکم دا پار دا فید استاسو فلا تجعلوا للہ اندادا نم گنے اللہ تعالی لر شریکان وانتم تعلمون و حال دارے تاسو پوئے لرے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کہے تاسو پشکی داغنا چنازل کرے منگا پا بندخبل فاتو بسورت من مثلیم دروڑے تاسو یو سورت پشانت دی قرآن وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ارو بلے مددگاران مخبل یا گواہی کو ان کی ساسود اللہ نہ سوا ان کنتم صادقین کتاسو رشتنیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَ کتاسو داکار وَلَن تَفْعَلُوا وَإِشَّرِهِنْ نَشَيْكَ وَلَيْمْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یرو کے دائے اورنا چھ خشاک دائی دی خلق و گٹیم وعدت للکافرین تیار کرے شرے دا پار عذاب دا کافرانو
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور زیر ورکا کسان تا ایمان راوڑے اور عملون کڑی موافق دا وحی سرام ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً ددید پار بئی جنتنا بیگی لاند داغین اولیم کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا ہر وقت ورکڑی شدی تدائنا سمیواد پار دا خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دی بئی دا غشید اشراکڑ شو منتا مخید دینا وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اروڑ لکی بدی تدار رزق دا جنت دیو بالبشان وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرًا اور دید پارا دی جنتنوں کی وابی بیانی پاکی ساتھ لشویم وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور دیوہ پائے کے ہمیشویم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها یقیناً اللہ تعالی حیان کی دینا کہ بیان کی یوم مثال دماشی یا زیاد دماشینا فاما الذین آمنوا نا خلق چیمان راوڑے فیعلمون انہ الحق من ربهم ای پوئے لری شدا مثال برابر دے ددی ضرب دا طرف نہ دے واما الذین کفروا ورچ کافران دی فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا نائی وی سشی غفدل اللہ تعالی پدی مثال سلام یضل بھی کثیرا گمراہ کی اللہ پدی سرڈیر لرام وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ہدایت ورکی بدی سرڑے روتا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ان گمراہ کی بدی سرام مگر آکسان چی وطلی اللہ دتعاتنا الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ اغدی فاسقان چی ماتی لوز اللہ من بعد میثاقی رسول مضبوط والدائنا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اور پریکی دہائے چی حکم کرے اللہ تعالی دائی پیوزے والی ويفسدون في الارض اور فساد کی دی بزمگا کی اولئک هم الخاسرون دغ صفتن والا ہم دی پورا توانیان دی کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کفر کوئے دا اللہ سرنگی کفر کوئے تاسو پا اللہ وکنتم امواتا نو حال دارش تاسو نشتوئے فاحیاکم نجوندی کرے تاسو ثم یمیتکم بیاب مڑکی تاسو ثم یحییکم بیاب جوندی کئی تاسو ثم الیہ ترجعون بیاب خاص اللہ تاو گرزولی شیطاسو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا خاص اللہ ذات دے پیدا کری استاسو فیدی دپارا آسی زنا چزمکا کری ٹول ثم استوائی للسمان بیا برابر قصد کو اللہ آسمان تا فسواہن سبع سماوات نو برابر جو کراغی لراو آسماننا وہو بکل شئین علیم اور اللہ تعالیٰ پاسی بنے پوئے لریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً حکم مخشی ویل سارب ملائکو تا یقیناً زجوڑوں پزمکہ کی احکام چلون کے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویل ملائکو آئے جوڑے تپائے کے آسوک چروانی بکی پزمکہ کی ویسفک الدماء تو یہی بوینے پناہ قصران
ونحن نسبح بحمدک امگا خو پاکی وایو سرد استائن استانا ونقدس لک او تعظیم کو استاد ذات قال انی اعلم ما لا تعلمون ویل اللہ تعالی یقیناً زپویم پائے ستاسو پہ نہ پوئی گئے وعلم آدم الاسماء کلہا اور تعلیم ورک اللہ آدم علیہ السلام تدنمونو ٹولو ثم عرضهم على الملائکہ بیعروان ذکر اللہ ملائکتا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ویل اللہ تعالی خبر را کے ماتا پنمونو ذری سیزنو ان کنتم صادقین کتاسو ٹک خبر کوئے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دیوئی پاکی دا تعالی را دار قسم شریکنا نشتہ سلم لرا ما سوا دائن شتا منتخوض نکڑی را انکا انت العلیم الحکیم یقیناً تا پارس پویا و حکمتن علیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم ویل اللہ آدم خبر ورکدیل را پنمون درائی سیزنو فلما انباهم باسمائهم نارکلا چھ خبر ورکدیل را پنمون داغیم قال علم اقل لکم ویل اللہ تعالی ما تاستن ویلیم انی اعلم غیب السماوات والارض چی یقیناً زپوئیگم پپٹو سیزنو خبرو داسمانونو دزمکو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اپوئیگم پائے چتاسو سخکار کوئے و حاش ستاسو پڑ ساتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کلچو علم گا ملائکو تام سجدت سلام او کہ آدم علیہ السلام تام فسجدوا الا ابلیس ندی دا سجدہ اکڑام سوار ابلیس نام ابا واستکبر انکارو کو آغد سجدین او زانل وے اگڑو وکان من الکافرین او شو یا ودید کافراننا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ او علم گا آدم غوثت بی بستاب جنت کی وکلا منها رغدا حیث شئتما او خوراک وید دی جنت نا پریوانا چکم زی خوخیستاسو ولا تقربا هذه الشجرة ونزدی موزید ونتا فتکونا من الظالمین کنیشے بتاسو دو ظلم والونا فازلہم الشیطان عنہا نوخ یولد دوال شیطان دو وجد آئیوننا فاخرجہما مما کانا فیم دویس لی دادوارا دا زین چدی پائی کیوں وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو اول منگا کشے بعض استاسو دبازو دشمنان ویم ولکم فی الارض مستقر استاسو دپارا پزمک کے وی زید و سیدو ومتاعن او فیدی اغسل دسیزننا الہین تر یوخ پوریم فتلقى آدم من ربه کلمات نزدکڑ آدم علیہ السلام دخپل لبنا یسو کلیمیم فتاب علیہم نو مہربانی اکر اللہ تعالیٰ پاک باندی فقبل ولود توبیم انہو هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے مدیم قلنا اهبطوا منها جميعا اول منگا کسے تاسو دین ٹول فإما يأتينكم مني هدى
نکراشی تاستا زمان طرفنا ہدایت کا ان کے فمن تبع ہدایا نشاش تابداری اکڑا زمان ہدایت فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبی حسیرا پدی بانے و نبدی غمجن کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آغشاش انکارو کو بزرکی اور تکذیبوں کو پجباد آیتن زمون اولئک اصحاب النار دا کسان دی اور ہم فیہا خالدون دی بپائے اور کے ہمیشہیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما آغاش ماکڑی بتا سبانے واوفو بیاہدی او پروالیو کے بلوزن زمان اوف بیاہدکم نظمم پروالیو کم دلوس بلتاو سرام وی آیا فرحبون خاص زمانہ تاسو یرکوئیم وآمنوا بما انزلتم اور ایمان دوڑے پائے شما نازل کرے مصدقا لما معکم تصدیق ان کی دائے کتابنو جتاو سرلیم ولا تکونوا اول کافر بیم امکی گئے تاسو اول کفر کن کی بدیم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا او ماخلے پا مقابل دایتن زما کی دنیا معمولی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانہ تاسو یرکوئے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ امگڑ وڑکوئے حق پا خلقو پا سبب دباطل سرام وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَمَپٹوئے حق لرا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وحالدارے شتاسو پوئے لرائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَپابندی کوئے دمانزو وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرْكَوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَرُكُوعْ كَوْا سرد رکوع کنام أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ آیا بیان کوئے تاسو خلق تادنے کئے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَيَرَوَيْ تاسو خپل ځانونه وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ او حال دارے ستاسل لئے کتاب دا اللہ افلا تعقلون تاسو دا عقل نکارنا لئے واستعینوا بالصبر والسلام او مدد وارے واخلے دا اللہ پا سبب دا صبر کولو دا موس کولو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یقیناً دا کار خامخا گران نے مگر نہ دے گران پاشا عاجزی کی اللہ تعالی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم خلق دی یقین کی چھ ملاقات کا ان کی ریدی دخبل رب سرام وانہم الیہ راجعون و یقیناً دی اللہ تعالی تور گرزید ان کی دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زما حواشم آکڑی بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او داش ما تاسو لرا غروالے درکڑو پخلقو دا زمان استاسو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اور یرو کے دا عذاب دا غیر وزنا نبشی بچ کولے نبشی دفع کولے نفس دبل نفس نائز شیم ولا يقبل منها شفاعت نبشی قبل دے ددائیں نفس نا سفارش کول ولا يؤخذ منها عدل انبشی آستکے دے داغنا سبدلا سفیدیا ولا هم ينصرون نوادی سراس مدد کے دیشیم
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کلچی بشکڑے منگا تاسود فرعونیاننا یسومونکم سوء العذاب رسولی تاستان اکار عذابنا یذبحون ابناکم علالو البیزامن ساسوم ویستحیون نساکم وبحیاکولی زنان استاسوم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پدی کار کے امتحانو یا انعامو استاسو درب طرف نلویم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کلچو چومنگا استاسو دوجن دریاب فَأَنْجَيْنَاكُمْ نبشکڑے منگا تاسو دغرقیدلنا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وغرقڑ منگا فرعونیان وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وحال داریش تاسو قتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلًا او کلچی وعدہ اکرم موسیٰ علیہ السلام سرا دسلی اختشبو ثم اتخذتم العجل من بعد بیاونی و تاسوس خیب خدای سرا پستت لداغنا وانتم ظالمون حال داری تاسو ظلم کون کیے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک بیا معافی حکم گستاسنا پستدے کارنا لعلکم تشکرون دید پارا شتاسو شکر کید اللہ دینام وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ او کلچی ورکڑوں گا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات او جدائی را سن کے پمنز حق باطل کے لعلکم تہتدون دید پارا شتاسو ہدایت مومہم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَكَمْ وَحْشِوَ الْمُوسَى علیہ السلام مقبل قوم تائے قوم زمان اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ یقیناً تاسو ظلم کرے پخبل زانونو بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بصور دنیول ساسو سخیل رب خدائے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَعَرِكُمْ نو توبہ باس اغزات تچ پیدا کری تاسو بیل بیل فقتلوا انفسکم نو قتل کے اخبر دانونا ذالکم خیر لکم عند بارکم دا کار ساوز دا پارا دیر فید من نے پنیز اغزات چی تاسو پیدا کری بیل بیل فتاب علیکم نو اللہ خاص مہربانی انکر بتاسو انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ او کلشو التاسو اے موسیٰ علیہ السلام چری منگا خبر نمنستان حتی نر اللہ جہرتن ترجشوینو منگا اللہ لرخکارام فاخذتكم الصاعقة نونو تاسل لو تندر وانتم تنظرون وحال عيش تاسو قتل ثم بعثناكم من بعد موتكم بیارا جوان دکڑے منگا تاسو پس سمرک تاسونا لعلكم تشکرون دید پارا شکر کے دینام داللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اصور اکرم استاسو دا پاسا نرے وریضم وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَامِ او پیدا کرم تاسو لرا ترنجبین و مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم ویلمنگا خورین دا پاک حاغینا چم تاسو لدر کریم وما ظلمونا ودیہ الظلم نو کڑیزم ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخپل زانون وان ظلم کوم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ او کلچو علمگا داخل شیدی کلیتا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا نخرے داغینا شکم زی خوخ استاسو پریوان خوراک
وادخلوا الباب سجدا اور داخل شے دروازے دے خارتا سرخ کتکون کی اللہ دا پارا وقولوا حتۃ نغفر لكم خطاياكم اوائے تاسو حتۃ کلمان نو بخنبکم تاستا دا گناون استاسو وسنزید المحسنین او خامخا زیادہ بدلب اور کونگا خیستکار کن کتا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم نو بدل کو ظالمان خلقو آئے غصت وینا سوا داغ وینا ناشری طویل شوا فانزلنا للذین ظلموا رجزا من السماء نرولے گونگا پائے کسانوں چی ظلم اکڑو سخت عذاب داسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون دا دیو جنا شدید اللہ دا حکم نوتل ویز استصفا موسیٰ لقومیم او کلچی او بو غفتی موسیٰ علیہ السلام دا پار دا قوم فل فقل نضرب بعصاک الحجر نویل منگا اوہا بام ساخ پر سرگٹا فانفجرت من حسنتا عشرت عینا نو بیدید آئے گٹنا دولس چنین قد علم کلو ناس مشربهم یقیناً پی جند ہر ڈلے اخبر زیرس کلوم کلو واشربو من رزق اللہ ویلمگا خورے اسکے دا اللہ دا بخششنا ولا تعصوا فی الارض مفسدین مگر دے پزمک کے فساد جوڑون کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَلَچ وَيَلْتَاسُ مُوسَىٰ علیہ السلام لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اشرے صبر نکومگا پیو قسم خوراک فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ ندعا غرام لرا دخبر ربنا یخرج لنا مما تنبت الارض چرو باسم لرائے قسمنا چزرغنی ازمکان من بقلها ترکارو دائنا وقصائها ودبادرنگو دائنا وفومها ودوگ دائنا وعدسها وددال دائنا وبصلها ودپیاز دائنا قالا تستبدلون الذي هو ادنى اویل موسیٰ علیہ السلام آیتا سغوارے حق شیش معمولی رہے باللذی ہوا خیر پا بدل داسیس کی چڑیر فیدہ من دے احبتو مصران کسے یو خارتا فإن لکم ما سالتم یقیناً تاسو لرا پر خار کی باغشی چی تاسو غوارے وضربت علیہم الذلت والمسکنہ اور ٹاپکڑش پری بانے ذلت دخوی او غریبی دخکارا وباؤ بغضب من اللہ واختشدی بلے غضب داللہ طرفنا ذالک بینہم کانوا یکفرون بآیات اللہ داد دے وجنا شری کفر بکو پایتون داللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق او وجلے پیغمبران بغیر صد جرم شرعینا ذالک بما عصوا دا پسوب دا شری نافرمانی کولا وکانو یعتدون او تیروتل کول دا اللہ دا حدودنا ان الذین آمنوا یقینا خلق چی ایمان راوڑے والذین ہادو آکسان چی یہودیان دی والنصارى والنصرانیان والصابین نور بیدین خلق من آمن باللہ والیوم الآخر چاچی ایمان راوڑے دے پا اللہ و پرد رستنے وعمل صالحا عمل کرے برابر دا وحی سرام فلهم اجرهم عند ربهم ندیل را ثواب دا عملون ددید بنی ضرب ددیم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون
او نبی حسیرا بدی باندے او نبدی غمجن کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کم وقت واغسلنگا مضبوط لوستاسو ورفعنا فوقكم الطور اپورتکمگا استاسو دا پاس طور غر خذوا ما آتیناکم بقوة ویلمنگا اولی سے حوائش درکڑے منگا تاسو تا بطاقت خپل وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ آیات وائے حوائش پری کتاب کریم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دید پارانے چھتا سو متقیان شے یا بشہد عذاب دالانا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ بیا مخواڑو تاسو پس دی لوز غسلنا فلولا فضل اللہ علیکم نکنے فضل اللہ تعالی پتا سبانے و رحمتو خاص رحمت دا لکنتم من الخاسرین خام خواہ بتاسو دپورت آوانیانونا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً خبر یہ تاسو بحال دائے کسانو چید حدنا تیروتی و استاسنو پبارد خالی روز کی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نویل منگدیتا شیطا سو شادوگان پدا سیال کی جزلیلان بیم فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها نوگر ظلمونگا دا واقعا عبرتنا کا سزا حغشا درائش غیت حاضروا آسوک شدائن رسوم وموعظتا للمتقین او عشر دا پارد متقیانو دا دی امت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کم مخشویل موسیٰ علیہ السلام قبل قوم تا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ یقینا اللہ تعالی تاس حکم درکی شلالک یوغام قالوا اتتخذنا هزوا ویلدی آئینی سیتم لراتو خکڑشیم قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ویل موسیٰ علیہ السلام پنائی غرم پا اللہ سلام چشمزو د جہل کون کنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ویلی دعا غوڑا منگ لرا دخبر ربنا چی بیان کی منگتا صد رنگ دے غوام قال انہو یقولو انہا بقرت صفراء ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دا غوڑا زیرام فاقع لونها تیز رنگ دے نا تیز دے رنگ داغے تسر الناظرین و خوشالک یا شال راچ دے تگوریم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ویل دی دعا غوارا منگ لرا دخبر ربنا چی بیان کی منگتا چسری نور صفتو ندائے ان البقرہ تشابہ علینا یقیناً دا قسم دغوا گڑوڑ شبم واندے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً منگا کشر اغاڑی اللہ تعالی خام خارسید ان کیوں مقصد خلتا قال انه يقول انها بقرة ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دایو غادا
لا ذلول ند پکار لگول شیم تصیر الارض ناڑی ازمکی ولا تسقی الحرسا نخربی فصل لرام مسلمت روغ متدا لا شیت فیا نشت از مخالف داغ پائے کی قالوا الآن جئت بالحق دیویل وستی راتلو کرل پورا بیان سرام فذبحوها وما كادوا يفعلون نالا لکڑ دی آغی لرا پست دی بیان نام انونی دی چیزار کا کار کڑے مخید دی بیان نام وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا او کلش وجہ تاسو یوتن مختلف شوئے قرآن کی دا مبارکی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ راہ کارکون کے دے حاغا شے چتاسو یہ بٹوئے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا نویل منگا وحید لرا پر ٹکڑ داغیم كذلك يحيي الله الموتى دغسی جوندی کئی بالا تلا مڑو لرام ويريكم آياته او خیتا استان خید قدرت فل لعلكم تعقلون دیر پارا چتا صدا قد نکار والے ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك بیا سخش والستاسونا پستر واقعاتنا فہی کالحجارت او شد قصوام ردازونا پشانت دا گٹوری بلکہ زیاد سخت دی داغی گٹوناوم وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ زدچی یقیدن بازی دا گٹونا خامخاری چڑیر بئیگی دائین سندنا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ ایقیناً بعض دینا خامخائش اوشوی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ روزی دائن وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ ایقیناً بعض دگٹنا خامخائش شرار غڑی من خشیت اللہ دا ٹول دا اللہ دا یرد وجیم وما اللہ بغافل عما تعملون اور دا اللہ تعالی غافل دا غکارنا چتاسو کوئے افتطمعون ان یومنون لکم آیتمک ویتاسو مومنانو چی خبر بومنی دا خلق ستاسو وقد كان فريق منهم او حال دارے چدائے اردل درینا يسمعون كلام الله اوردی کلام دا اللہ لرام ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا جادی بد ایمانی دائے پسائنا شپوشی دائے پمانو وهم يعلمون وحال دار دی پوئی چدا گناہ دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلچ مخامق شدید مومنان سرادی ویمن خویمان راوڑے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلچ یوازشی باز دید باز سرام قالوا اتحدثونهم دیوی آیا تاسو خبر ورکوئے غیل رام بما فتح اللہ علیکم پائے خبرو چی خودلی تاس اللہ تعالی لیحاجوکم بھی عند ربکم عاقبت دارے دیوا زور اور شیپ حجت کی پائے سربتاسو فنید ربستاسو افلا تعقلون آیا ولید عقل نکارنا لے ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب
او باعث دینان پڑھ خلق دین پوئیگی پا کتابانے الا امانیا لیکن تابداری کئی دا خواہشاتو دا ملیانو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَنَذِرِ مگر گمان چلئیم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نو تبائی دائے کسان رائشری کی کتاب لرا پخپل اللہ سنو ثم يقولون هذا من عند الله بیاوائی دی دا خدا اللہ طرف ندے لیشتروا به ثمنا قلیلا دیر پاراچ حاصلی دی باعثرا دنیا معمولی فوائل لهم مما كتبت ایدیہم نو توائی دی لرا دوجدائنا شریک دی لاسن دی وویل لهم مما یکسبون نو توائی دی لرا دائنا شریک گٹی پدی سران وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا اوائدی شریع بن رسی منتورد جہنم مگر یو سورج شمیر لشیم قل اتخذتم عند الله عهدا تو غسل تاسو بنی زلاوانی لوزم فلن يخلف الله عهدا نیشر خلاف نکی اللہ تعالی دخبل لوزنا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ جوڑائے تاسو پا اللہ وانے خبریش نپوئے گئے تاسو بلا داسن دا بلکی من کسب سیئہ چاچے اکڑو بدکار وحاتت به خطیئتهم اراگیر کدلا دی گناہ دل ترمرگ پورے فاولائک اصحاب النار ندا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دیوا پائے گا میں شویم والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان جیمان راوڑے عملوں نے کری موافق دا وحی سرام اولئک اصحاب الجنہ دا کسان جنت والذی ہم فیہا خالدون دیو بائے کے مشہیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او کلچ آغست امونگا پوخ لوز دا بنی اسرائیلنا چی بندگی بند کوئے تاسو سواد اللہ ندبل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا انیکی بکوئے مورب داسر انیکی کول وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اخپلوان سرا یتیمان سرا مسکینان سرا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَعَيْبَ خَلْقُ تَعْخَيْسْتَ خَبَرِهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور پابندی کوئے دمانزو اور کوئے زکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا مخواڑو تاسو ددیل وزنا مگر لکسانو ستاسونا وانتم موردون وعدق ساسو دے مخاڑول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کلچ واغستمگا مضبوط لوستاسو لا تسفکون دماءکم نبتو یوائے تاسوینی دخپل وینی دیوبل پنا حقام ولا تخرجون انفسکم من دیارکم انا موبا سے تاسویو بلران ذکورن استاسونا ثم اقررتم بیا اقرارکو تاسو بدی لوزم وانتم تشہدون و تاسم شہادت گوئن ثم انتم ہاؤلاء تقتلون انفسکم بیا تاسو اے خلقو وجنے تاسو خبرزاننا وتخرجون فریقا منکم من دیارہم
او باسے اوڈل استاسو ذکورن داغینا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مرگتیا کوئے تاسو دیو بل سرا دئی پا مقابل کی پا گناہ پا ظلم کی وَإِيَّاتُكُمْ مُسَارًا تُفَادُوهُمْ او کراشی دا کسان تاسو قیدیان نخلاص وے تاسوئی ذرا پفیدیو ورکولو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ او شاندار حرام کڑے شورے پتا سبانی استلائی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا فسیمان لرے تاسو ببعض حصہ کتاب او کفر کوئے ببعض حصہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم ننشت بددا غچا شکی دا کار ستاسونا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی بجون دنیاوی کی ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب اور پرز قیامت باو گزول شدید سخت عذابتا وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ تعالی غافل دائے کارنا شتاسوی کوئے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ دا خلق دی شخوخڑے جن دنیای باخرت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نبشی اس پکولے ددین عذاب مقرر ددی و نبتی سرا مدد کے دیشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیقیداً مرکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پر لپسیلے گلیو منگا داغن رسو رسولان وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور کرو منگا عیسیٰ عزوید مریم تاخکار دلیلنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اکلکڑو منگا دلرا پر روح پاک سرام أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ آیا نہر وقت شراب اوڑتا اس رسول دا سی خبریش نبغختے استاس النفسنون تاسلوی کو لدائینا ففریقا کذبتم نیوٹلا در رسولانو تاسو دروغجنو گرزول وفریقا تقتلون و بلڈلا تاسو وجلا وقالوا قلوبنا غلف او ایل بدی زمگا زنا ڈک دی دا علمنا یا زنا زمگا بندی پا پردو کی بلعنہم اللہ بکفرین بلکہ لعنت کرے اللہ پدیوانے پسود کفر ددی فقلیلا ما یؤمنون دیر کم ددین ایمان روڑی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم اور کلش رائے دی تا کتاب دا طرف دا اللہ نا تصدیق ان کے رائے کتاب منشد دی سردیم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا او دی مخدرات للو دی کتابنا مدد بے قختد اللہ تعالیٰ دا کافرانو پا مقابلہ کی فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَارَفُوا كَفَرُوا بِهِ نارکل چراغ دی تاغشیش دی پی جندو انکارو کو دی پاغبانی دزدوئیم فلعنت اللہ علی الکافرین لعنت اللہ تعالی دے کافران باندے دا کیسٹ دا ملاوی دو پتہ یاد ساتھی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا کسانی شاعتا کباڑی بازار پیخور خار بیس مشتروا به انفسهم بد حغائے چخص کری دی باعث رضان اخبل ان یکفروا بما انزل اللہ
کفر کی دی پائے چ اللہ تعالی نازل کرے بغیاً دوجد زد عنادنا ينزل اللہ من فضلہ پدی خبر چرالی کی اللہ تعالی باز فضل خبل علی من یشاء من عبادہ پاشا بانے شوغاڑی اللہ تعالی دخل بندگانونا فباؤوا بغضب لا غضب ناختشدی بیو غضب سرا دپاس دبل غضبنا وللکافرین عذاب مہین او خاص کافران در عذاب دے رسوا ان کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ حکم وحشوے لشید ایمان روڑے پائش اللہ تعالیٰ نازل کرے قالوا نؤمن بما انزل علینا دیوئیم ایمان روڑو پائش نازل کرے شرے پم ویکفرون بما وراء او کفر کی دی پائش سوا دائے ندیم وهو الحق مصدقا لما معهم او دا ما سوا حقم دے او تصدیق ان کے رائے کتاب چی دلی سرائے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین توائن ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ مخی ددی تورا مخی ددینا کئے تاسو ایمان روڑن کی بتورات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَيَقِينًا راوڑو تاستا موسیٰ علیہ السلام مخکارا دلیلنا دا توحید ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون بیاونیو تاسو سخیل را پخدای سرا پسدانا و حالدارے چی تاسو ظلم کوم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَكَلَّ جَاغَسْتُمْ مَضْبُوط لَوْ اسْتَاسُ وَپُورْتَكْرَوْمُ اسْتَاسُ دَپَاسَ طُورَ غَرَمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَيْلُوا مُنْغَاوْنِ سَعَائِشِ دَرْكَرِ مُنْغَتَاسْتَ بَطَاقَتْ اور ایدر احکام قالوا سمعنا وعصينا دیو علمگا ویدلے اونگا نمانوم واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او گٹوٹ کڑشو دری پزنوں کے محبت دسخی پسود زور کفر دریم قل بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مومنین تو بد ہاشیچ حکم در کی تاست پائے ایمان ستاسو کتاسو ایمان والا قل ان کانت لکم الدار الآخرت عند اللہ تو کشروی ستاز دپارا کور رستنیش جنت دے پنیز اللہ خالصتا یواز ستاسو من دون الناس سواد نور خلقنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو غوڑے مرگ لرا پدروغ جنوانی کتاسو رشتنی ہے ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم کوئی شری نغاڑی دی مارگ ہیر گئے پسودائے ملنو چی مخلی گلی لا سنو ددیم واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی خپوئے دے پحال دے ظالمانوں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ او خامخاو بممیت دیل را دیر ہی رسناک دعام خلقنا پجن دنیاویم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دے شرک انکنہم يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ارمان کی ہر یو دری چ عمر دے ورکڑی زرکالا وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر ان لدا کس بچکون کے دل رضا عذاب اللہ نا چ عمر دے ورکڑی والله بصیر بما يعملون اللہ تعالی دن کے رضا عملون چ دیے کئی
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك تو سوک چی دشمنی دا جبریل ناغت تبارے زکا جبریل راوڑے دا قرآن ستابدر بِإِذْنِ اللَّهِ فَحُكْمَ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تصدیق ان کی رائے کتابوں چمخ کی ذریعے قرآن نریم وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَهِدَایت دے او خوشحالی دپار ایمان والوں من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال اغسوک چی دشمنی دا اللہ و دا غدر طول ملائکو دا غدر رسولانو او خاص دا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین یقینا اللہ دشمن نے دا سی کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقینا نازل کریم گتا آیتنا واضح وما يكفر بها إلا الفاسقون وإنكار نکید دینا مگر آسوک چوتلی دا حکم دا اللہ نام او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا روح چلاوس کرے دیو لال مات کرے غیل رائے اور ڈلے دینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ دیر دین ایمانم نروڑی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اور کل شرائع دی رسول طرف اللہ نام تصدیق ان کے دائیں کتابوں چدی سرئی نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نو غزو یوڈلی رائے کسان ناچی ورکڑشور کتاب دا اللہ لرا اورتا دشاگان اخبلنا کانہم لا علمون نشولی گویا کی دی سیلم نلریم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتابداری اکڑی رائے شلستبا شیطانانو والزمان دباد شاید سلیمان علیہ السلام کے وما کفر سلیمان کفر نوکڑے سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کرو یعلمون الناس سحر زکا خود بے خلق تجادو وما انزل على الملکین ببابل و تابداری اکڑی دائے شرالے گلشو پتو ملائکو ببابل خار کے ہاروت و ماروت نمیو ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا اور تعلیم نور کو دی شاطر سحر تردیش اور تبع ویل نصیحت دپارا انما نحن فتنة یقینا خصاص دپارا امتحانیو فلا تکفر نکفر مکوا پیز دکلو دجادو فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجهم نیزکو بدی داغین حاغا چی جدائی بیرا وست پسو دائے پمند سڑیو دخددا کے وما هم بضارین به من احد الا بإذن اللہ انو دی ضرر ورک ان کی پائس رئیشتا مگر پا حکم دا اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور اس دکول دیا غیر مناش نقصان ورکو دیتا اس نفین ورکو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ مُخَلَاقٍ ایقیناً خفو ادل دی چچا واغست دا جادو نبی دل را پاخرت کے اس حصہ دا ثواب وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ او خام خابت دعاش خرس کری دی پائے سردان نخبل لو کانو یعلمون کدی پیدے
ولو انہم آمنوا واتقوا او کدے خلق ایمان راوڑے او زان ساتلے کفر و دسیرنا لمصوبت من عند اللہ خیر خامخا دیر ثواب شد اللہ طرف ندے غردے لو کانوا یعلمون کشر دی پویلرلے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو موئے تاسو لفظ رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا اوائے تاسو لفظ انظرنا او بیاغوکی دے خبر داغتا وللکافرین عذاب علیم و دا پارا دا کافران و عذاب درناک دے ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب وللمشرکین نغاڑی کافران خلق چی کتابیان دی اور نور مشرکان خلق ان ینزل علیکم من خیر من ربکم چی نازل دکڑیشی پتاسو سوحی استاسو درب طرفنا واللہ یختص برحمته من یشاء اللہ تعالی خاص دی پخپل رحمت سرائے چالچی وغاڑیم واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند الفضل لے ما ننسخ من آیت او ننسها آج بدل کو منگا آیو آیت حکم داغی یا تلاوت دائے آئیر کم آئے لرستانا ناتی بخیر منها و مثلها روڑونگا غرد آغین آیا دائے پشان ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آیت نپوئے گی یقینا اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت درن کرے ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آیت نپوئے گی یقینا اللہ خاص غلرہ باسعید اسمانوں دزمکرام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور اشتتاس لراد اللہ نے سوائے سکھ بچ گا ان کے ہونا مددگار ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا غوارے تاسو چی اعتراضونوں کے پر رسول خبل لگسنگ چی اعتراضون شو پر موسیٰ علیہ السلام ددین مخیم ومن یتبدل الکفر بالایمان اچانچ واغس کفر لرا فبدل ایمان فقد ضل سواء سبیل یقیناً دے اوڑی برابر لارنا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا غاڑی دیر دے کتابیانونا چی واپس کی تاسلنا پس ایمان ساسونا کفر کون کی حسدا من عند انفسهم دا دوی دا حسد چی پیدا شید دی دا نفسنونا من بعد ما تبین لهم الحق رست دائنا شخص کار شعر دیت حق فعفو وصفحو نعفو کے دین و مختنار وے حتی آیاتی اللہ بعمرهم تردی چراولی اللہ تعالی خپلہا خاص حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالی پاسی بانے قدرت لرن کرے واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اور پابندی دمان زکوے اور زکاة ورکوے وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ آج لے گئے مخی دپارات زانو نخبلو خوش نیک عملی ابمو میں تاسو داغ ثواب دا اللہ سرام ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ پائے ملون چتاسو کوئے دن کرے وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ادیوائی شرع داخل بنشی جنت تا مگر آسوک چی یہودی یا نصرانی
تلک امانیهم دا خواہشات دریم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین تو روڑے تاسو خکار دلیل تاسو کتاسو رشتنی ہے بلا بلکہ دا صدا چمن اسلم وجہو للہ و محسن چاچی تابع کو خپل مخ خاص اللہ لراؤ دیو احسان کو ان کے باقیدہ کے بتوحید فلہو اجرہو عند رب تدپارا ثواب دامن دے پنی ضرب دو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون انبی حسیرہ پدی ونبی غمجن کی وقالت اليہود لیست النصارى على شيء اوائی یہودیان ندی لا نصورا پیس دین ماننے وقالت النصارى لیست اليہود على شيء اوائی نصورا ندی یہودیان پیس دین ماننے وهم يتلون الكتاب وحال دار دوار دلیل لکتابنا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دغصب ویلائے کسانو چیل من لرو پشاند وینادریم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ نو اللہ و فیصلو کی ددی ترمند قیامت پر فیما کانو فی اختلفون پائے خبرو کی چری پائے کے اختلاف کریم ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ اسوک دلوی ظالم نے داشانا چی منکی داللہ دا جماعتننا چی یاد کرشی پائے کہ خاص نند اللہ پا توحید وصافی خراب آودی کوشش کی دائے پروانی کے اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین دا کسان ندی مناسب ایل رائش داخل شی دی جماعتنو تا مگر پتا سال کی چی روکیم لهم فی الدنیا خزی دید پارا دنیا کے شرمندگی دا ولهم فی الاخرت عذاب نظیم اور دید پارا پا آخرت کے عذاب دلویم وللہ المشرق والمغرب اور خاص اللہ درد مشرق و مغرب فینما تولوا فسما وجه اللہ لکم خواہش تاسو گرزوئے مخونان علتکید اللہ تعالی مخشترم ان اللہ واسع علیم یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والد عالم نے پارسم وقالوا اتخذ اللہ ولدا اوائی دینی ولد اللہ تعالی زان لزوئے اولاد سبحانہ پاک تے اللہ دا اولادنا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ دا اللہ اختیار کی آغٹول سیدنا شری اسمان موزمکہ کے کل لہو قانتون ناٹول دی اللہ لرا طاعت کا ان کی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانوں دزمکی دے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ او کلچی اغاڑی اللہ تعالی اوکار کول او یاغی توشان واغوشیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية او آیا کسان چے علم نلریم ولی خبر انکی موسر اللہ تعالیٰ پخپل آیا ولی نرازی مونتا نخج مونغارو کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم داسی ویلوائے کسانو چدرین مخیو پشاندوئے نادرین تشابہت قلوبهم یوشان شیری ددیزونا دے والسلام قد بین الآیات لقوم یوقنون یقیناً واضح کری منگا دیر دلیونا قوم دا پارائیں چی یقین لریم انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا یقیناً لگلے منگا تو پا حق سرائے زیر ورکون کے ویر ورکون کے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم
اور تپوس نشی کے دستانا پبار دا جہنم والو کے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ایشرین رضا کی استان یہودان و نصارا تردیش تروان شی دریب دن بسیم قل ان هدى الله هو الهدى تو ہدایت اللہ تعالی شرے بسغ حق ہدایت دے ولئن اتبعت اهواءهم اقبل فرض روان شت دریب خواہشات و بسیم بعد الذي جاءك من العلم فسنائے نشراغ لیتا تعلم چی وحید قرآن نام ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تعالی راد اللہ دا طرفنا سوک بشک ان کے ہونا مددگار الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت آکسان چی ورکڑے منعیت کتاب للی دا کتاب پلائق لستل دریم اولئک یؤمنون بدا کسان ایمان لری بدائی کتاب ومن یکفر به او چاچ کفر کو بدے کتاب فاولئک هم الخاسرون ندا کسان دی پورا توانیان دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما ہوا شکری ما بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او خاص دا انعام چ ما غروالے دکڑو تاسا بخلقو د زمانے استاسو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا او یر گئے عذاب دا غوزنا شن بشیل لرکو لیس نفس دبل نفس ناس حصد عذاب ولا يقبل منها عدل انا بشی قبل دے دائے نفس ناس بدلا ولا تنفعها شفاعا انا با نفور کولشیات سفارش ولا هم ينصرون انا وادی سرا سے امداد کے ریشین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او کلاش امتحانوں کو پہ ابراہیم علیہ السلام رب داو پیوسو کارون سرام ناغ پورا پورا داکل قال انی جاعلک للناس اماما ویل اللہ یقینا گردون دتا دخل کو دپارا پیشوار دین قال ومن ذریتی ویل آغاو گرزے بازی دولاد زمانہم قال لا ینال عہد الظالمین ویل اللہ نرسی زمان اللہ والظالمان تام وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کلچو گرزم بیت اللہ زیدت راتو دپار دخل کو زید آمن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اول منگاونی سے زید ادریدو د ابراہیم علیہ السلام نہ زید ماندو واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل حکم ورکم ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا ان طہرا بیتی چپاک ساتے کور زمان للطائفین والعاکفین والرکع السجود دپارا دطواف کو ان کو اور دپارا دے اعتکاف کو ان کو رکوع و سجدہ کو ان کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وکم مخشویل ابراہیم علیہ السلام اے ربا اگر دعا داز خاریہ امن والا
وارزق أهله من الثمرات اور کوا ددی وسیدن کو دا قسم میں وغلونا من آمن منهم بالله واليوم الآخر خاص کرائے کسانتا شیمان راوڑے ددین پا اللہ و پردوستنے قال ومن كفر فأمتعه قليلا ویل اللہ روزی بورکم زاغ شاتا چی کفر کری نو نفع بورکم آغتا سلگ زمانا ثم اضطره الى عذاب النار بیاوے پزورو لگم عذاب دورتا وبئس المصیر بد زید ورسلو دا جہنم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَكَمْ وَخْشِ پورتکول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا دا بیت اللہ نا و اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا دوارو ویل یا ربا قبول کدا زمنا انکا انت السمیع العلیم یقیناً تو خاص تو ہر سورے اور واسمان پوئے ربنا واجعلنا مسلمین لک اے رباو گرزے منگا ہمیشہ تابدار تعالی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور اولادم دوارنہم یومت چاہی خاص تابداری کئی تعالی وارنا مناسکنا وخیمتا طریقی دے عبادات زمنگا وطب علینا وخبل مہربانے کی پمنگا انکا انت التواب الرحیم یقیناً توڑے تو بقلوں کے رحم کن کے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ربا اولے گے پد امت مسلمہ کے اور رسول درید جنسنا یتلو علیہم آیاتک چی بیانی پدی بانی آیت نستا ویعلمہم الکتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دیتا دا قرآن و سنت ویزکیہم و پاکی دل راد ناکاراخد و اخلاقنا انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تو خاص پاسبانی زورولے حکمت والے ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسا وناڑی مخد ملت دین دا ابراہیم علیہ السلام نام مگر آسوک چی جاہل کڑی اخبر دان لرام وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا آیقیناً غرکڑو من دل راپ دنیا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آیقیناً دیوا پاخرت کے مخامخاد کامیاب نویم اذ قال له ربه اسلم کم مفسی ویلدتا رب تابع اوسا ہمیشہ قال اسلمت لرب العالمین ویل ابراہیم السلام تابع امزامی شاد پارد رب العالمین وصا بها ابراہیم بنیہ ویعقوب وصیت کو پدی توحید ابراہیم علیہ السلام مخبل زامن دا یعقوب علیہ السلام یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین ویل دیئے زامن زمائے خنن اللہ غرکڑے تاست پار دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نمم رہتا سم مگر پدا سے حال کی چھ اسلام قبل ان کی
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت آیا تاسو حاضر ویم کلچ ایرانیز دیش یعقوب علیہ السلام تمرگ اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی کلچ ویلا اخفل زامنو تام دچا بندگی بکوی تاسو زمان رسوم قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ویلائی من بندگی کوم استاد معبود و معبود مشران استاد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چنمون دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام الہ واحد حقدار بندگ یوزات ونحن له مسلمون امنگ واغلرا اخلاص کو ان کی بندگ تلک امت قد خلت دائے اوڈر دا مخی تیرا شویدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم اغیل را ثواب دا غاملون چکڑی اغیم او تاسل ثواب دائے چی تاسو کڑی ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوس نشی کے دیستا سنا دائے کارونو چائی کول وقالوا كونوا هودا و نصارا تهتدون او آئیدی خلقتا شیطاسو یہودیان یا نصارا شین ہدایت بمومے قل بل ملت ابراہیم حنیفا تو بلکہ تابداریو کے دین دے ابراہیم السلام شکل کو بتوحید وما کان من المشرکین نو دے د مشرکان دلنا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وائے دریب جواب کے ایمان راوڑے منگا پالا اور پائیں کتاب جنازل کڑے شیر منگتا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور حقی چی نازل کرشو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و نور اولاد داغتا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور پائے کتابونو چی ورکرشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم اور پائے چی ورکڑشی نورو پیغمبرانو تا طرف در رب دینا لا نفرق بین احد منهم جدائی نکم پمن دیشا کی دری انبیاؤنا پیمان روڑلو کی ونحن له مسلمون ہم خاص اللہ تا اخلاص کو ان کی د بندگئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نُکھ ایمان روڑو دے خلق بشان دائے چتا سو بھی ایمان روڑے دے یقیناً دی ہدایت مند وَإِن تَوَلَّوْا کریم خوارو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یقیناً دی بلری دشمنے کی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ نخامخا بشپ ساتھی تعالی رددین اللہ تعالی وهو السمیع العلیم واللہ سوری بار سپوئے صبغت اللہ وائے قبول کرے منگا رنگ دا اللہ ومن احسن من اللہ صبغا اسوک دے دیر خیست دا اللہ نا پرنگ ورکولو کی ونحن له عابدون ومنگا خاص اللہ لرا بندگی کون کیوں قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم تو آیا جگڑ کوئے تاسو زمون سلام اولوہیت اللہ تعالیٰ کے اور حال دارے چ اللہ زمونگم رب دے اور تاسو رب دے
ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمگ پارا بدلار عملون زمگ او تاسو لرا بدلار عملون تاسو دا ونحن له مخلصون امگئی واللہ لرا اخلاص کو ممکن ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط آیتا سوائے یقینا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد داؤ کانو ہودن و نصارا دی یہودیان یا نصاراؤ قل انتم عالم ام اللہ ویدیت آیتا سخپ ویدری بحالو کا اللہ پویدے ومن نظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ اسوک دے دلی ظالم دا شانا چپٹی غیلم شدد سرید اللہ دا طرف نویم وما اللہ بغافل عما تعملون اند اللہ غافل دا عملنا چتاسوی کوئیم تلک امت قد خلت دام یوڑا رامخ کی تیر شیدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دیل رسواب دا عملون نے شائی کری او تاثر الزواب دا عملون چتاسوی کری ولا تسألون عما کانوا یعملون او تپوس نشی کے دے ساسونا دائے کارون چاہی کول سيقول الصفهاء من الناس زرد وي قمقل خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشيو غرزو دا نبی و صحابہ دائے قبلنا شدیو واغی تمخکون کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی چالچ واڑی سید لاری طرف دام